خوشکو برای نیجا تماشاوان خانی تیوی دما و خوش به هیوی دیکم روشا و باش ببورند هفته یا در باس بوید در فتچینه بکو از خلقا پروگرامی خواه جوار پیشکش بکم لی خمناک روژن خوده پرن روژن کردا پرن و روژن خانی تیوی و هوشنگجی پرن دوی روژه ده زی دیسا هول بدم پچکی بور روژاوا کردا مجارن روژاوا کردا هم بنرخينن ورخناجي بكن لقهوتنا بقهوة جيان بقهوة دمش لجيان ببرس وبنرين وبهلوستين رخنا جيرين آمش جيان بخابوجي دمش ومشيعي حتى روجا إيرو مشيعي لجيان ب مجي وعاقل وإرادة وانسياتيفا قالي كرد نامش دبي قالي كرد خدي انسياتيف به خدي هلوستك كي لهمبري وان بلانين كل دجي قالي كرد تاخوازا قالي كرد آرمانجو مافين قالي كرد تين ليستن لبشت پردين لبشت درين قرتي دو اودين تاريد ايتو ميتو خابو تشيج بو كردا حاضر دكن دبي هلوست لهمبري وان بلاني هاني هلوستكي روشنبيري به هلوستكي جواكي به هلوستكي سياسي به من لسر كانال اخوا فيديو اكي داخس كو نامه خابو جبو کنگره کنکی کنگره تنکی بچکی نرخاند خمنا که زدیسا هول بدم نرینن کمگوتی هنک تشنا لی زیده بکم پروبلم ایدی نه پروبلما خابویه پروبلم نه آتفگره خابو چیه پروبلم اف کتلیا خب چیروکن خابو هینا باوره مشکل دور دی پروبلم دور دی کیشه دور دی دما سیاست مدارن کرد یانجی سازی یکی کناوی خودکی کنگره نتویه کردستانه برانبری وی خابو چعوی خود چعوی توا و جوان رد بیجه ام گلین کرد وکی نتوه يعني نشرت کو ام وکی نتوه گلی کرد بنرخین ام وکی جواکا دموکراتیک جا آستا نتوه بوینه تداخین آستا جواکا کی اتنیکی جواکا کی هریمی کم نتو بوی شیوازی عملو خبنرن وکی نتوه کی جیروکی کونارا خودیما فی ستاتویه عمل خونه نرن اپو دخست دوی نامه خود وی مساجه بگینه لی مخابن او قرمين كل رونشتي لكونغريا كنكي حمو سري خو هجانن حمو لچپگا خستن لوي سختكاريا خابو و كوبوان يعني البيشبري وان لهمبري وان ها ديار كرن تشك نكر كسكي نرخ نكر كسكي نرخ نقود كسكي نرينكي جدا آخذي و تشتي كوباكي كيل روجاواي كردستاني كر دوی کنگره هانه ده به تندی نهات رخنه کرن به تندی نهات شرمزار کرن هنه کس در کتر والا گره کامل خوفه گرن و رخنه این جدی و نزانم چوکی او عبدالکریم عمر و ایدنو لی والا دندروی کنگره هانه ده دعوه جگل کسار شانم بری که از بچکی بحثا خابو و چیروکی خابو بکم از بچکی بحثا کنگره بکم خمناک بين خل مفرق زيدت يجي 400 حياة 405 كسي هاد دعوة دوی کنگره هانه ده هنه کسین کو جبککی غیدی بونجی هاتبون دعوة کرن وكي عبدالله دمرباش شو عبدالله دمرباش دي سفگریا ناوا میدان خاپوشیا شو حسيب كابلان ندام چند کس مسین کو BDP ولو خو غیدی بون خو
دەنگیژان دەبوون قەرمەچان دەبوون ئاپۆچی دیسەوان بەحەواند وەرن مەیدانێ وەرن ئاخورا خاپۆیزمێ سەرۆکێ نەونەوی کالاوی تشوەرە بێژ gelek kes hatin dawakirin heta li gorî agahiyekî haştin me şivan jî hatibû dawakirin şivan perewer lê neçû ji van 400 kesên ku hatibûn dawetkirin hin kesên nêzî partî jî hebûn lê neçû Partî Demokratîk Kurdistanê Iraq kesayetî dibin sazî dibin kesên derdora vê rêxistina hanê rêxistina PDK neçûn kesên ku ji PKK jî xeyidî bûn hemû kes neçûn hemû kes ne Abdullah Demirbaş in hemû kes yanî kesên ku hazir bûn we li foto vîdeo jî wenerî piranî pîr bûn û ev ê ku her tim hûn wan dibîn Tahir Kemalî Zade û nizanim kî û kadroyê rêxistinê li wir pir bûn zêdetirî Şîlan û hevalê Şorbeşîr Ebdîselam Mistefa û Nolîfer Koç û ew tas û ew hema ew qeşmer û ew deqê Kaba û deqê Xara û tekûş mekûşê ku hûn wan nas dikin li wir salonê dijekiribûn û quretiyê xwe kirin û plan ew bû ku nigê PDK jî bikişînin vê sextekariya hanê û keneke bikarin ew Ehmed Qeremus Ehmed Qeretoz li Swîsreyê hinek daxuyanî dabû îşaret kiribû ku keneke dibe were guhertin wê fireh bikin ev daxwazên xapo û mîteyî ne daxwazê Ehmed Qeremus Ehmed Qeremus kî rebenekî Xwedeyî ku rabe guhertina çê bike daxwaz ew bû ku PDK jî were bi nav meselê ji bo meşruiyeta ev keneke di nava civaka Ewropî di were dîtin lê PDK nehat û PDK tevlî aliyên Ewropî jî li vê meselê dinerin heta ku PDK tevlî nebe cidî nagirin keneke meneke cidî nagirin bi wan re kontaktê didin sînin yenî lê wekî rêxistinekî nûnertiya gelê Kurd bike li diasporayê kesek kenekê û tenekê û Qeremus û Qeretoz û Zibêr û Mibêr û Remzî û Memzî kesek wan cidî nagire kesek guh nadi wan yanî dema hêzên istixbaratê yan jî aliyên ewlekarî di Yekîtiya Ewropa de yanî Belçîka yan jî Almanya kontaktê bi wan dikin bi wan re didin distînin ji ber ku hewcedarî heye ne ji ber ku wekî meselekî nûnertî rêz hirmet meşruiyeta wan rewabûyîna kenekê ku nûnertiya gelê Kurd dike na tiştekî wilo neye tiştekî bi vî şêwazî neye heta ku PDK ne di nav de be kes ti ciddiyetê û ti nadin wan xwestin ku piçekî PDK têxin nav vê mesele hanê bi dist wan neket û plan heta dereceyekî neçû serî ji berê xwe dan çi berê xwe dan ku nûnertiya Kurda di netewên yekbûyî di wekî millet ev 27 salê we hûn li Ewropa we çûma vê nekir we çûma hewldanê wê niha we beqa dixisand we pîvaza diçand we çi dikir heta niha hûn ev kenekeyî tenekeyî qaşo saziyekî siyasî nûnertiya gelê Kurd dike çima heta niha we vê meselehanê dî çima ana li gorî agahiyekî haştin me ku daxwazên PDK tiştekî PDK wilo hebû PDK ji ber ku
هێزێکی گەورەی هێزێکی مەزنە دهندرێ عێراقێ دێ دهندرێ کوردستانê dê di nava hikûmeta Herêma Kurdistanê de di nava hikûmeta federe a Iraqê de xwedî rol û gotin û giranî ye. Dema berê xwe bide tiştên bi vî rengî wê yanî êriş li ser werekirin ji aliyên hêzên Iraqê ku tu di çarçoveya Iraqê derdikevî tu dikevî çarçoveya netewî û cudaxwazî yanî planekî bi vî rengî projeyekî bi vî rengî ê pedekî bû. Ev mesela nûnertiya gelên Kurd wekî çavdêr ne xwedî dewlet ne nûnertiyekî sedîsed lê wekî çavdêr di hundirên netewên Yekbûyî de PKK ev mesela hanê wilo dizî û çîroka PKK û meselên diziyê pir in heta di nav de hûn vegerin navên PKK jî di eslê xwe de PKK berî PKK Partiya Pêşengên Kurdistan PKK hebû. Dema PKK ev nav ev kurtenava hanê bir pêşeng rabû çawa kir rabû kir Partiya Pêşengên Karkerê Kurdistanê PPKK nav guhert yanî di çîroka dizîbûna nava dema PKK daketî bin xetê navê xwe partî û partî û partî xelk ji wan hebû ku hûn behsa Partî Demokrat dikin partî ne behsa PKK dikin. Ji vê dawiyê PKK navê xwe kir tevger û tevger û hereketa me nema gotina partî bikar anî gotina hereket û tevgerê bianî piştî xwe cihê xwe çêkir û istismara navê partî ji ber ku gelê Kurd tenê partiyekî nas dike. Partî hat partî çû partî got wekî Partî Demokrat yanî vê lîska hanê istismar kir yanî erê navê hemû partiya bi latînî partî yanî û Kurdî jî partî ye lê PKK gelek van tiştên hanê istismar kir. Di çîroka kenekê de plana kenekê û tiştê ku Mît û dewleta Tirk ji Apo dixwaze û tiştê ku Apo ji kenekê xwest wekî her car yanî têk çû neçû serî. Neçû serî ji ber ku PDK ne hazir bû. PDK hazir bana meşruiyetê niha gelek kes wilo dibêjin hûn çi ye hûn rexne dikin sûreca aştiyê pêvajoya aştiyê va Birêz Mesûd Barzanî piştgirî dide pêvajoya aştiyê hûn çima rexne dikin. Birêz Mesûd Barzanî aştiyê li Ercentînê jî dixwaz. Piştgirî dide projeya aştiyê a li Filistînê jî. Piştgirî dide aştî li gelek deverên dinyayê li Iraqê li Kurdistanê çekî normal e. Bes Birêz Mesûd Barzanî ji Apo re nabêje ji Xapor nabêje her xwe teslîm bike. Jêr nabêje her neteweya Kurd ji asta netewebûnê daxîne asta civaka demokratîk a etnîkî Mesûd Barzanî vê nabêje. Mesûd Barzanî dixwaze xwîna Kurda li Bakurê Kurdistanê rawest. Malên Kurda xera nebin. Gund û bajarên Kurda xera nebin. Çîrok mîrokên xendek û mendekên xapoçiya nemînin. Mesûd Barzanî vê dixwaze. Ne ku Mesûd Barzanî sedîsed îmze kiriye çi tiştê Apo dibêje em pêr û baş in û dicihdinin. Na. Mesûd Barzanî tevlî firotina gelê Kurd ne li Kurdistana Iraqê ne li Kurdistana Bakur ne li Kurdistana Rojava. Ne li Kurdistana Başûr ne li Kurdistana Bakur. Ne li ti derî. Tevlî tiştên tarî û qirêj jî wekî Xapo nabe. Mesûd Barzanî ev e. Çi yanî eger got em aştiyê dixwazin û em piştgirî didin vê pêvajoya aştiyê ku biçe serî tiştekî baş û em dixwazin xêra gelê Kurdê de hebe Mesûd Barzanî vê dixwaze. û ev tiştekî pir normal e. Ev nayê wateya hanê gerek em rexne li Apo nekin. Na em ê rexne ên tund li Apo bikin.
çîroka wanî kenekê ev civîna wan di demên pêşdewê bi vî rengî bikin. Hewl bidin çîrok û xapandinê dîsa xelkê li derdora xwe vehewînin. Lê a baş ew bû ku gelek kes tevlî nebûn. Yani nava nabêjim lê ez dizanim dawa ji gelek kesan re çûn û ê ku ezra xwe xwest, ê ku hicetekî çêkir, ez mijûl im, ez nelvirim, ez nizanim çi, karekî derxist û neçû. Ê ku ji binî dibersivne da. Ev tişt hebû. Hinek jî çûn wilo sûret memelesî çûn. Yani wilo çi normal e. Çû ji xwe re binerin kalabê çi meseleyê. û li gorî agahiyê ji civînê jî gihaştin me gelek aliyên yani mît di nav de hebû. İstixbaratê Tirkiye nûnerê istixbaratê Tirkiye di nava wê civînê de hebû. Nûnerê itîlaatê Îranê di nav de hebû. Di civîna kenekê tenekê de. û nûnerên istixbaratên welatên Ewropa jî di nav de hebû. Kongreya Netewî ya Kurdistanê qaşo nûnerê mîtê tê dihazir bû, nûnerê itîlaat û istixbaratê Îranê û hêzên ewlekariyên Ewropî jî nûnerê xwe şandibûn û di bin çavdêriya wan de ev kongreya han, ev sextekariya hanê li dar ketiye. û kêfa wan tê û çiyê neçiyê keneke kongreya xwe li dar xistiye û nizam çi kiriye û mala min ê şemê bira zewîcan de wê Ehmed Qeremus û Zibêr Eydar bihar bînin çokê û Kongreya Netewî ya Kurdistanê. Vegerin nameya xapo ku şandibû kongrê, xapo dixwaze vê di nava civaka gelê Kurd de bi taybet di nava tevgera xapoçî de biçîne. Eybî ji Zibêr re, eybî ji Remzî re ew jî tevlî van hewldanên qirêj dibin. Vegerê nameya wî bixwînin û nê bibînin ku Apo çawa dixwaze nazik nazik, zirav zirav wilo netewebûyîna gelê Kurd daxîne asta civaka demokratîk. Civaka Kurd, ne neteweya Kurd. Ji ber ku netewebûyîn li gorî qanûnên navnetewî, li gorî hiqûqa navnetewî astekî wê heye û civaka etnîkî normal û kêmnetewe kesayetiya wê û mafê wê ji hev mesele cida ne yanî. Apo di wê nameyê di behsa ku yanî ne tenê Kurd bi statûyê mijûl bin. Na bi jiyana hevpar, jiyana azad pê jî mijûl bin. Na. Ne rast e. Sextekarîkî mezin e û bi tundî dibe mere şermezar bike. Dibe jiyana Kurda, rewşenbêriya Kurda, siyasetmedariya Kurda çi carî dûrî nîqaşa statûyê nebike. Tim nîqaşa statûyê bikin. Dûrî wê nebin. û wilo bû îroka Kurda jî vê tekez dike. Ji komela xwebûnê bigirin, ji komela Azadî, Partiya Azadî ku navenda serhildana Şêx Saîdê kal bû, heta komela xwebûnê, şoreşa Araratê, Çay Agirî, hemû hereket, liv, tevger, siyaset, serhildan ê Kurdan mijara wanî sereke statûya Kurda bû. Mafê Kurda, mafê çarenûsîya Kurda. Serxwebûn dibe, federe dibe, otonomî dibe, heta yanî xwelîseriya demokratîk a Apoçiya. Tim mijar nîqaşa siyaseta Kurda statûya Kurda, mafê Kurdayî. Ev mafekî xwezayî ye, mafekî bingehîn e, mafekî pîroz e. Statiya gelê Kurd dibe çawa be. Çê nabe. Apo niha wê dixwaze hêdî hêdî ji
روجفا كردا دور بخ استاتيا كردا مناقرة شي ون بحثا دولة وكي أو سخته كاري هاني ديار دير سمي ما دولة ما شي يعني دولة ما شي يعني دولة أبا خلقي دولة وانا هي كاتشكرين يعني ولو رشكرنا ستاتوية رشكرنا دولة بوينة ناوا جواكا كرد كاري خابوي كاري ميتي كاري بخشالي كاري ميتي ودولة كور واطلاعات إيرانية لآلاف ودستك PKK و خاپۆی ومەدیە PKK و کەنەکە و تەنەکەک و قاش و ناوی خۆتکن کۆنگرەیە نەتەوەیە کوردستان یعنی دەبێ ئەڤ مەسەلە وەرە محکومکردن نەتەنێ وەرە محکومکردن وەرە شەرمەزارکردن نەتەنێ وەرە شەرمەزارکردن وەرە لەعنەتکردن نەتەنێ وەرە لەعنەتکردن وەرە تفکردن هەلوەستێن خاپۆ ji bo biçûkkirina Kurdan ji astana te we were asta civaka demokratîk ji asta mijûlbûyîna bi statûyê û mafê statûya Kurda dewlet dibe, federe dibe, otonomî dibe, çi dibe? Yani apo hewldanî wî ev in ê sereke ku mejiyê Kurda biguhere, mantiqê Kurda, felsefa civaka siyasî, civaka rewşenbîrî a Kurda biguhere. Xapû niha hewldanî wî vî rengî baş e bîngeha avakirina PKK ji bo statiya Kurda. Kurdistan bindest e dibe were rizgarkirin pêwîstî bi şoreş heye, şoreş pêwîstî bi şerê wê xebata çekdarî heye û hemû tiştê din wekî din hûn dizanin. Bîngeha avakirina PKK statiya Kurdayê, bîngeha avakirina kenekê statiya Kurdayê. KJK jî ev man. Ev rêxistinên PQQ, MQQ û xapoçî bîngeha wê statiya Kurdan. Yani em li gel bin, em ne li gel bin, em çawa bin yani lê esas ev e. Xapû dara binê rêxistina xwe jî dibire. Ne şert e, ne tenê em statûyê mûnaqeşe bikin, em ê çi mûnaqeşe bikin? Em ê tirişka ewêş mûnaqeşe bikin. Em ê çi mûnaqeşe bikin? Yani mijara gelê Kurd gerek bibe kiras û xeftanê ewêş em yani mijara Kurda a sereke, a siyasî, a rewşenbîrî sed sal e statiya Kurdayê. Çima xapo dixwaze vê mesela hanê wilo hêdî bide alîk? Ji ber çi? Li berjewendiyê kê? Li menfeetê kê de ev hewlistanê, ev filanên qirêj lewmaz dibêjim gerek were tehezîkirin, rexnekirin, leعنetkirin û tifkirin û şermezarkirin û kî vê mesela hanê reklam û propaganda jêr bike wekî alavên medya, li ser sosyal medya, keneke dibe, PYD dibe, hevalê şorbeşîr dibe, hevala şîlan dibe, hevalê qeşmer dibe, hevalê pilopilo, hevala qazî mazî dibe, kî dibe? Dibe were leعنetkirin. Ji ber ku li dijî ev xwîna şehîdayî, keda şehîdayî Mesûm Qorqemaz ji bo statiya Kurda şer kir. Mazlûm Dogan ji bo statiya Kurda li ber xwe da. Di hundirê mehkemeyê de li ber xwe da. Di çawa ne tenê statiya Kurda mûnaqeşe bikin. Vegerin parastin û mehkemeyên serkirdeyên destpêkê ê PKK lê vegerin hûn ê bibînin ku statiya Kurda diparêzin heta PKK diparêzin. Wekî tevgerekî azadîxwaz, wekî tevgerekî rizgariya netewî di hundirê mehkemeyê de li hemberî conteya 12 Eylûlê diparêzin û apo ev mesela hanê neparast di mehkemeya xwe de. Li dij derket û hemû hewldanî wî ê niha li dijî PKKyê wekî PKK wekî rêxistin wekî PKK em nas dikin yani.
إشعالية تيوريك هلا براكتيك دين عليك الإشعالية تيوريك هولدانين آبو لدجي بككية لدجي خوينا الشهيداية لدجي كدا شورشگراية لدج چاوا اف مسألة ولو بورتي قرطاندن چاوا ولو او عبد الكريم عمرك اما شو قيس السختبه اللي قريك قبول نكرانا اف چنامي اف ابو چت خوازه شما ابو جي قالي كرد خوازه مجارا ستاتوي جي روجا خو درخيده شما ابو دخوازه جيانا هفاري جيانا نزانم چه و حوالا سوزي تجي زاني جيانا هفاروي ديمقراطيك وشوبا حقيقتي وشلدم بلدم وشيرو ميرو كي خابوشي او كون زانن كني مروتي قوتني خوارو مارو طالما لو قاشو يعني تشنين قلك خوش دبيشن تشنين قلك يقولوا كور ودور وتيجشتي ودبيشن افتش سخته كاريه افتش كرتيه افتش كرش ميه كو خابوشي ولو خو خاصني نافا في مثلا هاني مخابن روشك يقولوا جني خو خاباندن قريج لنافا في ريخصنا هاني دولو دمشق وحمو مريدن حمو كولنه حمو بإرادنه شخور نافكرن شما يعني حليم وشمرد چه سرگورا شهيدا ونزانم شهيد برخودانه وش نه رخنه كي لآبونا که روش كيش روشا ونديتي كو رخنه كي سلال حلوسته كي لوسته آبو كري كرو تنامره ناين حليمو ناين تدالاقين تنهاكوشن تشتك بسري تناكن على روجك يج روجا برا ناموس تيك بوزي ترخناك لابوبك بيجي نا ابو تشاش خابو تشاش كردنا تونا وين توا بمينن ما فينا تويا عربشي او ما فينا تويا كرد ما فينا تويا تركشي او ما فينا تويا كرد نكيم نزيده دولة شما هقواسا بيرومتن هقواسا خصاندين هقواسا نويركن بزدونكن والنويرن رخنا اشوف كيف جي فير روشن بيديا يعني ترور نفيسكار ايشي خو سياستين يعني شو ايشي خو سياستين يعني حتى قرقيد نابا سياستا بكي كده هاتي جبزاندن وتفليبي ودو باريز يعني ايه كو رخنا نكد باريز بيدنجي تفليبوينا هلوستين خابويزمي وبلانين قريجين خابويزمي وإيتو ميت لسرقليكو إيكو بيدنج تفليد دبي حموكس خودي دنجي كي رخنايبن خودي هلوستا كي رخنايبن لدجي فان بلانين قريج إيكو لدجي قلي كرد تين نتنين تين شكل تين كيفن واري براكتيكي ده هلوستا انتلكتولي كرد از بفيرنجي يعني بيويستي بهلوستا كي بفيرنجي هي از بفيرنجي لمسألة دنرم بروجافا كردا بتشتن ولو قشمرين وكي او ديار يعني ديار دماكو صاني نوتي بربر سيويش مرغو دن ايه كادروين كو بربر سيوي بو يعني نتخواست هر الشر نتخواست هر نه يعني جسارتا وي نوك جسارتا رحمتية سرحدو نه او ونا خليل خمگين ونا بيوان آرجين اوه ناوه قد كن كوما برخودان مرخودان اوانتاني لوي داري لأوروباي وزاروكي خلقه بشينن شر و کشتنه و جنگ و چشمشته بفيرنگي سختکاریه کی بفيرنگي وجا آلا كردستاني داني آلا كردستاني راكر كي ديار قزي كري ريخا دحشي شي ديار كي متشل سال
خزمەتا هەنەرا کە تە خزمەتا تەفگەرە خاپۆچی گریتە نە خزمەتا هەنەرا گەلێ کورد کریە ئەف 40 ساڵێ من نزانم چێ ئەف 40 ساڵێتە تدە ناوە خاپۆیزمێ دەیە تدە ناوە سەختەکاریدا ئەو کورمە کەوارێ کورمت tu nemecburî ji bi diyar diştexile tu nemecburî vê jî bêjî diyar nizam çi rewşekî bi vî rengî civaka Kurd rojeva Kurda bi tiştên wilo pûç mijûl dikin ji bo tiştên din derbas bikin meselên derbas dikin nizanim wala diyar êrîşî dilbixwîn êrîşî diyar kir û nizanim piştgirî ji bo diyar piştgirî ji bo dilbixwîn û Kurd bi van tişt miştên han mijûl bibin Kurd bi meselên xeter ê stratejîk û xapû û ît û mîteyê tirka li ser gelê Kurd pêk tîne li vir ez têm dawiya vê xelekê heta xelekekî din mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimîne.